Dobro. Imam. Dobar dan svima. Hvala na pozivu ima se čuje? Dobro, na organizatorima. Pa prvo kratko, malo drugačija prezentacija. Osim što je na engleskom, ja ću polako govoriti na hrvatskom. Luka Nosel, inače u funkciji savjetnika ministra rada i mirovinskog sustava za tržište rada i Europski socijalni fond. Čisto kratka digresija za one koji ne znaju, u Hrvatskoj je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava između ostalog zaduženo osim za mirovine i za tržište rada, te Hrvatski zavod za zapošljavanje, provedbena agencija ministarstva i upravljačko tijelo za implementaciju Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj. Tako da ja pokrivam i dio vezan za samo plasman sredstava kroz Europski socijalni fond i u obrazovanje i u zapošljavanje, gdje imamo u obrazovanju preko 500 milijuna eura u 7 godina i u zapošljavanju 680 milijuna u 7 godina na raspolaganju u ovoj perspektivi. I zajedno sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja surađujemo u adresiranju izazova u mečiranju potreba tržišta rada i obrazovanja odraslih. Neću ništa novo reći, ako pogledate kako se svijet oko nas mijenja, ista slika 2005. i 2013. 2019. bi bila ista takva sa još malo većim ekranima, pretpostavljamo. Velika je panika i oko svih prisutnih na tržištu rada, oko toga što nas čeka u budućnosti. Možemo sa dosta velikom sigurnošću potvrditi da broj poslova sa niskim i srednjim obrazovanjem će padati, a tražit će se sve veći broj poslova sa visokim kvalifikacijama. I ako pogledamo graf, iako ovaj CDFOF istraživanje o potrebi ICT skills in jobs. Sad, ovdje je Hrvatska, ne znam koliko to možete vidjeti, tu treća četvrta od kraja, gdje preko 90% poslova u Hrvatskoj zahtijeva nekako ili advanced ili basic ICT knowledge. Sad, to kaže anketa, ja nisam baš siguran da su svi poslovi u Hrvatskoj tako IT potrebni, ali u svakom slučaju idemo u tom smjeru. S druge strane imamo novu generaciju millennialsa, sa sebe smatram, nisam baš tamo negdje na granici, koji puno brže mijenjaju karijere, puno više žele fleksibilnosti i ono što je najvažnije, samo 16% se vidi na poslu za 10 godina kojeg danas radi. Generacije prije nas su nekako odrasle, kad sam se zaposlio, to sam radio do mirovine. Moja generacija već to tako više ne funkcionira, meni je ovo treća karijera u 13 godina, ali novije generacije se toliko brzo mijenjaju karijere da više znači, tu nema nekakve stabilnosti. Imamo svuda dvije ekonomije. Znači, fizičke, ajmo reći klasične i digitalne. I naš život sve više dodiruje oba dvije ekonomije, sve više poslova prelazi u digitalnu ekonomiju, sve manje poslova tako u fizičkoj, service economy preuzima posebno u zapadnom svijetu veliku količinu radnih mjesta. Kakav je to utjecaj na tržište rada? Traži se kontinuirano obrazovanje. Ono što je fokus, mislim da se tu svi možete složiti, svi dolazite iz područja obrazovanja odraslih, i kod nas u Hrvatskoj sad je veliki fokus na kurikularnoj reformi. Znači, reformi koja se odnosi na obrazovanje primarnog, znači osnovnoškolskog obrazovanja. Da li ga treba provesti? Apsolutno ga treba provesti. Ali kada gledamo cijeli životni radni vijek,
koliko godina provodimo u formalnom obrazovanju, ajde recimo ako završavamo fakultet, to je nekakvih 8 plus 4 plus 5, i nakon toga 30-40 godina radimo. I dojam je da se puno više fokusa stavlja na ovaj formalni dio obrazovanja koji je apsolutno važan, do 25. 6. godine, nego što se kontinuirano osvješćuje u javnosti potreba za cjeloživotnim obrazovanjem cjelokupne radne snage, mi to tako zovemo, znači onih koji su završili recimo srednju školu ili fakultet, na tržištu su rada i trebaju raditi u ovoj ekonomiji sljedećih 40 godina. Znači, vještine koje su stekli, čak i ako su završili neki high-tech fakultet 2019. 2029. i 39. 70-80% toga mogu zaboraviti. Ja sam završio elektrotehniku pre 13 godina, tada nisu još bili mobilne aplikacije uopće tema. Danas, sve su mobilne aplikacije. Dakle, potpuno se mijenja i moramo biti svjesni, nove generacije toga jesu svjesne, ali mi i dalje imamo veliki broj radno sposobnog stanovništva koje traje do 65. Ne znam kako u Sloveniji, 67. U Hrvatskoj smo samo malo u 65. godine. Znači 40 godina radnog staža i sigurno da bi bili konkurentni na tržištu rada morat će proći kroz programe obrazovanja i tog cjeloživotnog učenja. Kada gledamo OECD-ov Learning Framework, ništa novo, vjerojatno svima vama, jako puno se govori o digitalnim vještinama, digitalne kompetencije, samo je to potrebno. Nije. Ako ne uzmemo u obzir i social skills, i physical and practical skills, i ove cognitive and metacognitive skills, znači ako ljudi nauče rješavati probleme, to je puno važnije nego da nauče programski jezik. On će se promijeniti. Ili nekako specijalno vještine. Znači, nije bitno samo učiti digitalno, nego razvijati i ostale vještine kod posebno starijeg radno sposobnog stanovništva, kako bi mogli anticipirati promjene koje ih očekuju u sljedećih 10 do 20 godina. Kao što vjerojatno znate, možda neki ne znaju, Hrvatska preuzima predsjedanje 2020 Europskom unijom po prvi puta i Ministarstvo rada je sunositelj zajedno sa Ministarstvom demografije EPSCO vijeća, te kao takvi moramo, jedan od prioriteta koje mi predlažemo je upskilling i reskilling. I jedna od tema koju ćemo otvoriti je da li je upskilling i reskilling u 21. stoljeću novo ljudsko pravo. To nije službeno, sad čisto vidim tu kamera, to je prijedlog kojeg treba prihvatiti Vlada Republike Hrvatske. Cijela priča naravno se ne počne sa Hrvatskom, neće završiti sa Hrvatskom. Estonci su tu jako puno napravili. Donijela nam je takozvanu Talinsku deklaraciju, Once Only Principle, i u području vještina također prepoznaju potrebu za prepoznavanjem novih modela rada, puno fleksibilijem pristupu radu od kuće. U hrvatskom radnom zakonodavstvu to još nije riješeno na kvalitetan način, ne znam kako je u drugim zemljama. Te najbolje načine kako pojedince dovesti do novih poslova. Austrijanci su se naravno stavili na njih, stavljaju naglasak na taj radno okruženje i poticanje, a Hrvatska predlaže, kažem, će se biti potvrditi do kraja godine, ali rad sa i nezaposlenima i zaposlenima. Mi imamo jednu situaciju u Hrvatskoj da je cijeli sustav financiranja primarno baziran na Europskom socijalnom fondu, koji je programiran 2013. godine. Hrvatska je tada imala 350.000 nezaposlenih. Cijeli sustav je dizajniran za podršku nezaposlenim. Šta se događa 2019. godine? Kao što sam mogao vidjeti u ovim prezentacijama ranije, potpuna promjena. Hrvatska sad ima 100.000 nezaposlenih. Nemate više toliko, znači vi se morate preći na individualizirani pristup tim nezaposlenima kako bi ih aktivirali i vratili u tržište rada. Te se morate okrenuti dizanju kompetencija onih koji rade, low skilled,
kako bi ostali konkurenti te vam ne bi postali nezaposleni. Te u pripremama za novu perspektivu se gleda da se napravi taj jedan shift, da je Hrvatski zavod za zapošljavanje isto tako proaktivno počne djelovati i raditi i sa zaposlenima i sa nezaposlenima. Drago mi je čuti da su kolege u Sloveniji to napravili već u ovoj perspektivi. Nisam to znao. Dakle, Hrvatska tu radi jedan pomak da se bavi obrazovanjem odraslih i da ciljana skupina neće više biti samo nezaposleni, nego svi oni u riziku od gubitka radnog mjesta zbog manjka kompetentnih vještina. Ajmo to tako definirati. Znači oni koji danas rade, evo imali smo sad primjer nedavno u Hrvatskoj, problema s brodogradnjom, gdje su ljudi koji su radili u brodogradnji, koja su u tom trenutku gasila, da su se recimo 6 mjeseci ranije moglo njih uhvatiti i prekvalificirati da odmah pređu takozvani safety net na novo radno mjesto kojih nedostaje u Hrvatskoj. I velika konferencija o upskillingu i reskillingu, tamo računajte svibanj 2020. Vjerojatno u Dubrovniku na temu novog razdoblja. S obzirom da ispred Ministarstva rada koordiniram i izradu nacionalne razvojne strategije Hrvatska 2030 za naš dio i sudjelujem u pregovorima o novoj perspektivi. Ne znam koliko ste vi pratili, ali nova ISF plus regulativa, koja inače ISF plus, zašto plus? Zato što će uz postojeći ISF u isti fond objediniti i EASY, koji financira Pathways, i JEI i FED. I nešto za zdravstvo, ali to nam je sad manje bitno. Izvukao sam za potrebe ove prezentacije jednu od 11 specijalnih ciljeva. Samo disclaimer, ovo je predlog komisije. Regulativa se pregovara u Briselu. Očekuje se završetak pregovora u hrvatskom predsjedanju. Neće se značajno ovo mijenjati, ali kao što možete vidjeti, dobra vijest za sve ovdje prisutne. Cijeloživotno obrazovanje će biti prihvatljivo za financiranje i u novoj perspektivi, te će pokrivati, vidite, flexible upskilling and reskilling opportunities for all, taking into account digital skills and anticipating change and new skills requirements. Tako da u programiranju za novo razdoblje vidimo apsolutno i mogućnost fokusiranja na te potrebe. Perspektiva Hrvatske. Dakle, Hrvatskoj je trenutno u tijeku usvajanje nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, gdje je jedan od prioriteta upskilling, znači omogućavanje dokvalifikacije i prekvalifikacije cjelokupno radnog sposobnog stanovništva u cilju konkurentnijeg tržišta rada. Te po usvajanju, to će biti osnova za sve ostale sektorske strategije i obrazovanje svega ostaloga. Tu je zajedno Ministarstvo rada u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja vodi radnu skupinu za ljudske potencijale, te ove aktivnosti ugrađujemo kao dio razvojne strategije. Oko 2 milijarde eura je alokacija Hrvatske za Europski socijalni fond za sljedećih 7 godina, gdje vidimo tu mogućnost značajnog ulaganja u programe upskillinga cjelokupne radne snage, primarno kroz modernizaciju i refokusiranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao moderatora. Inače, najveći financijer obrazovanja odraslih javni u Hrvatskoj vam je Hrvatski zavod za zapošljavanje, jer sve osobe koje su nezaposlene imaju mogućnost obrazovanja kroz Hrvatski zavod za zapošljavanje za deficitarna zanimanja. Dakle, programi obrazovanja koji se nude kroz Hrvatski zavod za zapošljavanje se definiraju na način da se utvrde manjak kompetentnih vještina, odnosno znanja na tržištu rada, varioc, CNC operater su recimo primjeri, i nudi se nezaposlenima besplatno program obrazovanja. Hrvatska to je komisija želi, da Hrvatska svoje programiranje primarno fokusira na takozvane country specific recommendations, znači to vam je u godišnjem ciklusu suradnje Europske komisije i zemalja članica. Europska komisija predlaže, a vijeće usvaja
specifične preporuke za zemlje članice. Takozvani Aneks D je nešto po čemu se poslije onda programira. Što se tiče preporuka za Hrvatsku, ne znam sad za Sloveniju su vjerojatno slične, možda su malo drugačije. Traži se najveći prioritet za improve access to employment for job seekers and to anticipate skills needs. Reći ćemo ništa novoga. I improving the quality, effectiveness and labor market relevance of education and training. Znači oba dvije preporuke su nam dobro poznate i zahtijevaju da se ono što se nudi na tržištu rada i implementira. Ono što imate kao problem u Hrvatskoj, evo, možete podijeliti samo iskustvo, da vi ponekad imate program obrazovanja na određenom području Republike Hrvatske, gdje vam ljudi koji su nezaposleni na taj program ne žele ići. Jedan primjer ovako iz prakse je bilo građevina u Splitu. Nisu ljudi bili zainteresirani da bi se prekvalificirali u građevinara u područnom uredu Splitu. Znači, tu isto tako treba individualnim pristupom vidjeti, ajmo naći ono što je potrebno na tržištu rada i s druge strane što ljudi žele konačnici rada. Mislim, prisiljavanje ljudi da rade nešto što ne žele neće baš biti uspješno. U tom smjeru ide i promjena mjera aktivne politike zapošljavanja, koja je glavni alat kroz koji se provode politike tržišta rada i prilagodbe tržišta rada potrebama i nedostatka radne snage. Mislim, uopće nemojam spominjati da isti problem s nedostatkom radne snage koji imaju sve zemlje, imamo i mi, to je podrazumijeva se. Znači, ono što je tu važno, s jedne strane, inkluzija primarno individualnim pristupom i onih koji su dugo na tržištu rada i onih koji niti čak nisu, znači not employment, education and training. Mi čak imamo situaciju da ljudi nisu ni na burzi, a vi ih želite aktivirati, to je vaša jedna snaga, znači doslovno imamo planu program koji se zove Pronađi me, gdje ćemo aktivirati organizacije civilnog društva da traže neaktivno stanovništvo i da ga vrate kao aktivno na tržište rada. Jedan od dobrih primjera aktivacije radne snage je program Zaželi, koji je financiran iz socijalne komponente Europskog socijalnog fonda, ali gdje je zaposleno 6.000 žena sa burze za njegovanje 30.000 staraca u većinom ruralnim krajevima Republike Hrvatske. Gdje ste već dobar dio, i te žene su trebale biti primarno 50+. Nije bio uvjet, ali bio favorable kriterij. Znači, aktivacija, na taj način je dosta veliki broj tih žena na 2 godine dobio, ajde recimo već stalan prihod i aktiviralo ih se iz nekakve neaktivnosti natrag na tržište rada. I, bavimo se i neaktivnima, ali s druge strane, ono što cijelo vrijeme govorim, važnost tog development of skills in workforce. Namjerno ne piše digital skills, nego skills. Dakle, šireg pojma, znači ne samo digitalnih vještine, digitalne pismenosti, nego općenito skills koje su potrebne za konkurentnost na tržištu rada. I jedan primjer koji volim istaknuti ovako jako lijepog projekta, gaming u Novskoj. Ko bi od vas pomislio da ćemo u Novskoj imati gaming inkubator? Možda neki ne znaju gdje je Novska, ali uglavnom jedan pionirski projekt jednog entuzijasta koji je napravio gaming inkubator u Novskoj. Uzeo potporu za nezaposlene Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za te ljude koji su se zapošljavali, organizirao program osposobljavanja za njih, za gamere, te u inkubatoru omogućuje, mislim da dobivaju sve skupa 170.000 kuna, to je 22.000 eura početnog kapitala ako osnuju tvrtku i pokrenu gaming tvrtku inkubatora. Znači, kad je krenuo, ja sam rekao, podržavam te, ali ovo je vrlo si ovako luckast. Danas je to uspješna priča, ne samo to, srednja škola u Novskoj sada upisuje 4-godišnji program srednjoškolskog obrazovanja za gamere i nisu mogli, planirali su upisati jedan razred, došla je prijava 90. Onda ti koji dođu u Novsku moraju negdje spavati. Pa su ljudi, prvo jedan nagovorio 2 familije da stave kuće, obnove čisto da nije gdje spavati, sad je to biznis ko će im ponuditi sobu da spava.
Znači, evo, odličan primjer upskillinga i reskillinga na jedan vrlo inovativan način. Za kraj, jedan projekt, neću namjerno, nismo baš bili sigurni reći da li smijemo komunicirati, pa ću ovako, samo da smo se mi kao Ministarstvo rada prijavili na novi ciklus easy natječaja Upskilling Pathways sa jednim projektom vrijednosti oko 450.000 eura, gdje je cilj low skill, znači osobe sa niskim kvalifikacijama, naravno neće ministarstvo to samo povedati u partnerstvu sa određenim organizacijama, uz pomoć state of the art tehnologija, ih obučavati za nove vještine. Primjer bi nekakav bio, pomoću virtualne stvarnosti obučavati građevinare. Znači za početak, naravno, na kraju će ipak morati probati u praksi, znači nekakva praktična nastava pomoću virtualne stvarnosti i nekih inovativnih metoda. Plan je da se, ako se projekt naravno odobije, da se neki detalji predstave u sklopu predsjedanja Hrvatske Europskom unijom u srednju 2020. godine. Evo, znači, specifični ciljevi tog projekta: increase of number of impact of upskilling among employed low-skilled workers, inovacije i tailor-made edukacije, i tu su neke brojke, znači plan je uključiti 330 njih u ovom pilotu. To je nekakav želja da se kroz to pilotira i da se onda, ako naravno dobijemo taj projekt, da se malo uvede neke nove metode obučavanja u programu obrazovanja nezaposlenih i zaposlenih. Eto, hvala, toliko od mene. Ja ću morati napustiti, nažalost, tako da ako neko ima pitanje, sad je vrijeme, nema ove opcije uz večeru, tako da, evo, nažalost, ali ako neko ima pitanje. Petra Javrh, Pedagoški center Slovenije. V bistvu bolj komentar na eno vašo izjavo. In sicer zelo mi je bilo všeč slišati to, kar ste omenjali, da boste predlagali vseživljenjsko učenje kot eno od temeljnih človekovih pravic. Namreč sama sem raziskovalka, vodila sem raziskavo PIAK v Sloveniji in ta raziskava je ena največjih z področja, nam je sigurno pokazala, da je to še kako zelo res. Kot izobraževalci se mi zdi, da to več kot vemo. Druga stvar, ki pa mogoče ena opomba na eno drugo vašo izjavo, ko ste rekli, mi boste popravili, če sem narobe slišala, ampak v tem smislu, da mogoče učenje hrvaščine kot maternega jezika ni tako zelo pomembno. Tukaj bi pa bila jaz zelo, kot mogoče druge, kot digitalne spretnosti in tako naprej. Tukaj bi bila zelo eksplicitna, namreč raziskava PIAK je zelo jasno pokazala tisto, kar v bistvu ne želimo slišati. Zelo veliko poudarka je na digitalnih spretnostih, vendar pa je ena univerzalnih zakonitosti, ki jih je PIAK pokazal, da ta jezikovne spretnosti, se pravi besedilne spretnosti, to pomeni materni jezik, ostajajo na prvem mestu. Brez te osnove drugih spretnosti ni. In videli smo v bistvu, da je ta korelacija med razvitostjo vseh spretnosti izredno visoka, ko govorimo o besedilnih. Tako da tukaj se mi zdi, da to dejstvo, ki ga mi je bilo zelo všeč v vaši prezentaciji, ko izpostavljate te spremembe, ki jih digitalna revolucija in tako naprej prinaša v seboj, vendar kot izobraževalci se zdi, da, zato sem se tudi oglasila, moramo se zavedati, da pa neki temelji ostajajo nespremenjeni. In osnovni temelj je jezik, materinščina kot temeljno orodje mišljenja in šele potem vse ostalo, kot je digitalno, rekla znanje in tako naprej. Tako da tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, da kot izobraževalci, da smo ekstremno previdni in precizni v teh ocenah. Hvala.
Potpuno se slažem, možda se nismo razumeli, ja sam baš naglasio da ne možemo samo s digitalnim vještinama postići, nego baš ove temeljne vještine i jezik, ali nekakvo rješavanje problema, nekakvo kritičko razmišljanje su osnova, a ne samo digitalne. Mislim, ja sam IT, po background mi IT, ali ja sam prvi koji ću reći da se to toliko brzo mijenja, da ako ne razvijemo temeljne, ovo neće dugo držati vodu. Tako da, Se strinjam. je apsolutno.